Grčića i ministra unutarnjih poslova Ivana Vekića, predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman u svojstvu vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske donosi odluku kojom se izriče pohvala pripadnicima jedinica Zbora narodne garde, Ministarstva obrane i redarstvenih snaga, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za iskazanu hrabrost, junaštvo i požrtvovnost u borbama protiv otmetničko-četničkih terorista i dijelova Jugoslavensko-srpske armije. Pohvaljuje se aktivni i rezervni sastav jedinice Zbora narodne garde pod zapovjedništvom Ivice Arbanasa za uspješnu obranu Vukovara od napada odmetničko-četničkih terorista i jedinice Jugoslavensko-srpske armije iz Zborova sela Beštadina, Trpinje i Bobote, kojom prigodom je uništeno i oštećeno 12 tenkova i oklopnih vozila te 3 vojna zrakoplova. Ja sam jedno obično seosko dijete iz sela Tovarnika koji sam uključen od 90. godine na tom dijelu. U Vukovaru sam od 15.6. do samog pada išao u progonu. Nema situacije, znači obnašao sam funkciju zamjenik zapovjednika gardijske vojne i zamjenik zapovjednika sajmišta. Nema situacije u Vukovaru koja je se događala da nisam upućen jer sam svaki dan bio i po zapovjednoj dužnosti u zapovjedništvu i znao sam sve šta je se radilo. U Vukovaru je napravljena toliko laž i sličnosti. Mnogi ljudi su, kad se snimali Heroji Vukovara, mislili su da više niko neće doći do televizije i do nekakvih snimanja i onda su išli na nekakve svoje hvalospjeve, laže, izmišljotine, milion tekova i takve stvari. Vukovar je jedna velika žrtva, tragedija i kad mi gledamo te sad Heroje Vukovara ispada kao da smo mi u Vukovar bili 6. flota, a ratovali protiv nekih indijanaca, a to je bilo sasvim kontra. Mi smo bili jadni indijanci bez ičega, naši legionari su nas obučavali da iskoristimo sve za obranu, pa smo pravili one limenke od piva i štabine sporogoreće, tepsije varili, mećali šarafe da možemo se braniti i na taj način smo počinali obranu grada Vukovara i do kraja. Vukovar je jedna velika žrtva i ona mora isplivati samo istina iz nje, jer tu su pali najveći vitezovi, najviše heroja, ona je najveća bitka u Domovinskom ratu posle Oluje. Oluja je oslobodila, ali mi smo održali Hrvatsku, nanijeli smo neprijatelju toliko uništili smo i tehnike i ljudi, da oni nisu bili više spremni i nastavi dalje ići okupirati Hrvatsku, jer ako su na jednom Vukovaru izgubili toliko snaga, pa koliko bi onda tek na Osijeku i ostalim gradovima prema Zagrebu. Vukovar je učinio svoje, izgubili smo Vukovar, ali smo dobili bitku i nama je uz Božju pomoć održalo nas je vjera i dao nam je dragi Bog snage da samo ono što smo mi tamo radili mogli su ljudi samo sa tvrdim karakterom, vjerom u Bogu i u Boga i reći dragi Bože otvori sa rukama pa ako preživim, ali nazad ne može. Molio vas kad počne film da film ako se bude pratio, proće u dahu, a posle toga možete pitati i ja ću još dati odgovora puno, jer mnoge stvari iz Vukovara ni sada ja ne mogu reći koje nisu u interesu moje države. Kao svoje posebne goste i kao navijače Dinama pozvao sam svog prijatelja generala Željka Glasnovića koji će se obratiti. Jer mi kad smo ratovali, onda su naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine dolazili ratovati u Hrvatsku, a kad je došlo tamo, onda smo ponovo sa svi našli tamo. A tako da se poznajemo sa svih nekakvih bojišta, čućete dosta nepravdi o Vukovaru i pozvao sam našeg Davorina Karadžića koji je jedan veliki domoljub Hrvat koji zna pravo, imam u malom prstu pa će nam malo i pojasniti sa svog pravnog gledišta o našim navijačima i ovim obraćanjem dajemo im punu podršku. To je za mene poraz Republike Hrvatske. Nisu naši navijači išli sa oružjem u Grčku, išli su bez vize ili mi ne treba u demokratsku državu, a dočekali su i ljudi sa sabljama i noževima i šta su oni trebali? I sada su tamo kao ratni zločinci, kao da su išli okupirati jednu toliko ponosnu državu Aleksandra Makedonskog kojim se oni diče i da je 100 naših Dinamovih navijača sa hrvatskim
obilježjima mogli ići tamo raditi neku agresiju. Mislim da je to žalosno i za našu državu, jer i oni su tu morali. 100 ljudi se ne može držati za jedan nesretan slučaj. I evo ovim nastavit ćemo dalje, nastavit ćemo kad film prođe, moćete pitati sve, vidit ćete dosta nepravdi koje su rađene prema Vukovaru i još se rade i sakrivaju ne znam u ime koga. I naši povjesničari, i oni se dive izmišljenim lažima i to veličaju, a ne provjeravaju. Obmanjuju javnost, ovdje ćete čuti iz prve ruke dosta istine koju niste nikad čuli. A imat ćete pitanje. Evo ja se sad zahvaljujem, pa evo, još će valjda i stignut nas ova kiša je omela, pa ćemo nastaviti dalje posle filma. Kada bude odjava filma, onda nije film gotov, jer ima jedan isječak predsjednika Franje Tuđmana gdje javno pohvaljuje Ivicu Arbanasa. Tako kad bude, neće mu paliti svjetlo, pa da znate da se ne dižete, da traje još 2-3 minute izjava predsjednika Republike o javnoj pohvali Ivici Arbanasu kao zapovjedniku obrane grada Vukovara za rušenje prvi aviona u Hrvatskoj i 12 oklopnih vozila. Pa evo, samo jedna napomena da nije gotovo kad je gotovo, nego kad mi kažemo. Hrvatska je sada na ovaj miran demokratski način ugrožena i mi je moramo braniti. Evo, dragi prijatelji, vidjeli ste samo jedan mali dio onoga što je moglo ići u javnost i ovaj zadnji govor pokojnog predsjednika Franje Tuđmana gdje javno pohvaljuje Ivicu Arbanasa kao zapovjednika obrane grada Vukovara i pod njegovim zapovjedništvom je uništeno 4 aviona i 12 oklopnih vozila, a on je tu funkciju obnašao od 15.8. do 2.9. kada je predao Mili Dedakoviću. A nažalost, naši povjesničari uz sve dokumente još mu to nije priznanje uručeno, sve je potpisano, ali još nije uručeno. Pa evo ja ću malo pojasniti. Znači ovako, herojska obrana grada Vukovara se temelji u 4 faze. Prva faza je Tomislav Merčep. Čovjek koji je od 90. do 91. godine do 13.8. bio u Vukovaru i udario temelje obrane grada Vukovara, organizirao cijeli grad i sva sela, svu općinu Vukovara preko HDZ-a. Organizirao je i našu gardijsku bojnu bez odobrenja u Zagrebu i naši legionari Ante Roso i Miljenko Filipović su nas obučavali u toj bazi koja je, vidite, i uništena i bili su tamo sa nama i radili prve akcije. Iz Zagreba je stigla obavijest da Tomislav Merčep izaziva vojsku, ali to je sve radila UDBA i Manolić i donijeli su odluku po cijenu života da se Merčepa mora skloniti iz Vukovara jer će izazvati rat i to je po cijenu prijetnje pištolja i urađeno je to. Merčep nikad ne bi napustio Vukovar, prije bi poginuo tamo kao i Blago Zadro nego napustio svoj Vukovar. Morao je otići i onda je Marin Vidić Bili, vladin povjerenik, sazvao sastanak svih zapovjednika u općini i predložio Blagi Zadri da preuzme obranu grada Vukovara dok iz Zagreba ne pošalju nekog školovanu osobu koja će to raditi. Blago je rekao onako kako je on samo mogao i jedan iskren, pošten čovjek reći: ljudi moji, ja sam organizirao obranu Borova naselja, u to vrijeme sve bitke su se vodile tamo i ja kada bi to prihvatio, ja bi umanjio borbenu gotovost svoje mjesne zajednice i svog Borova naselja i oni bez mene ne bi bili ono što trebaju biti. I ja to neću prihvatiti, a vi koga god izaberete, ja ga prihvaćam. Stjepan Sučić Crni je u to vrijeme bio zapovjednik mjesne zajednice 1. svibanj i Branga Satnije, koji je rekao: pa evo imamo
novog zapovjednika garde koji je dobio zapovjed sa Tuškanca iz Zagreba od Imre Agotića da 15.8. preuzima 4. bojnu 3. gardijske brigade Zbora narodne garde, našu bojnu. Pa evo imamo njega, pa predlažem njega. Marin Vidić, bili pred svim zapovjednicima i Blagom i Šoljićem i svim zapovjednicima obrane grada Vukovara, pita Arbanasa prihvaćaš li ti to što je on rekao da prihvaća i da određuje Peru Perića sebi za zamjenika jer mu je Pero to bio i u gardijskoj bojnoj. Svi su se složili. U to isto vrijeme na tom istom sastanku je izabran i sekretar sekretarijata Narodne obrane Vukovara Danijel Rehak. U to vrijeme dok je Merčep bio, on je bio sekretar sekretarijata Narodne obrane i bio je predsjednik cijele bivše općine Vukovar u HDZ-u i ta stranka je bila onda i pokret i on je u to vrijeme vršio najviše funkcije i sve ga je se pitalo i narod mu je vjerovao i on je to radio, ali njegovim odlaskom je to bilo ovako. Zapisnik sa tog sastanka je poslan u Zagreb na ruke Luki Bebiću, tadašnjem ministru, koji je to prihvatio, ali u onoj ratnoj situaciji nije poslao zapovjed jer nije mogla do Vukovara ni doći. Uslijedili su napadi na Vukovar. Ivica Arbanas kao zapovjednik obrane grada Vukovara i garde, nakon 30-ak raketiranja isključivo baza gdje su bili aktivna garda. Na Principovcu i Iloku prvi zapovjednik, dok je Roso i Filipović bili s nama, bio je Ivan Grbavac sa grupom Tigrova, pa onda bio Damir Šimunić i njegovi Tigrovi su uništili jedan od prvih tenkova na mostu na Dunavu prema Bačkoj Palanci i bio je zato smijenjen jer nije smio pucati na vojsku. Marijan Mareković je imao jednu satniju u Novim Čakovcima gdje su isto raketirani i imali 2 mrtva kao i u Iloku. Ti dečki Tigrovi sa Iloka su bili obrađeni i brane u Vukovarskoj bolnici i nisu smjeli ostati u bolnici da ne bi došla vojska iz kasarne sa transporterima i pokupila i zarobila, jer su oni za njih u to vrijeme bili pobunjenici. Pa smo i mi prenijeli u našu bazu na Opatovac gdje smo mi garda bili i gdje je doktor Njavro, Marko Mandić i Zlatko naš medicinski brat koji su napravili tamo sanitet i tu su zaliječivali svoje rane i nastavljali dalje borbu. Nakon 30-ak raketiranja jugovojske, isključivo gdje je bila garda, a znalo je se da je garda za njih najveća opasnost, Drago Horvat je bio sa 4. bojnom, njih 200, 20-ak dana sudjelovao u bitkama i onda je otišao za Zagreb, a onda je došla grupa 42 Tigra sa zapovjednikom Gruberom Zoranom. Bio je u stvari Horvat, zapovjednik kad je poginuo, Zoran je preuzeo tu funkciju i sa njima je bio i sadašnji general Ivan Kapular i evo naš zlodi, naš Zagi, evo, drago mi je da je došao ovdje. Digni se! Zagi, digni se da te vide! Preživjeli logor. Oni su bili ipak u toj bitci u Vukovaru profesionalci, imali su i najbolje naoružanje i ultimakse i jako puno su značili i za obranu samog Vukovara. U tom gradu Vukovaru su sudjelovali jedna velika grupa čakovečke i varaždinske policije, oko 200-tinjak. Bili su policajci, ali su uskoro postali ratnici i borili se do zadnjeg dana, jako puno je poginulo, završilo u logoru i njihov je krvav ratni put, kao i svih ostalih u Vukovaru. 24.8. avioni raketiraju obučnu bazu našu gdje smo imali vod, uništili sve objekte, imali smo 30 ljudi garde tamo i raketiraju silos gdje je bio Zdenko Štefančić zapovjednik, istog samo garda je čuvala taj silos prema Bršadinu na samom ulazu u Četničko selo. Ivica Arbanas tada kao zapovjednik je poludio, nazvao kapetana Čurčina, zapovjednika Vukovarske kasarne i rekao mu ovako, kao što je rekao, nema više Merčepa, sad pričaš sa mnom. Javi ovim tvojima, ako budu ponovo došli da ću ja srušiti. Nazvao je Zagreb na Tuškanac, zapovjedništvo Zbora narodne garde i tražio od njih odobrenje. Oni su mu se javili i rekli ovako, Ivice, subota je poslijepodne, to ti može jedino predsjednik države odobriti, a on u to vrijeme malo je prilego, pa koga smije buditi.
Ivica je uletio u Vukovarsku gimnaziju gdje sam ja u to vrijeme bio zapovjednik za vezu za 23 radio stanice na prostoru bivše općine Vukovar i rekao meni: Lipi, pali taj tamić, jer imao mi čim njima uzvratiti. Mi smo imali taj jedan trocijevac na Opatovcu i kada smo raketirani prešli smo u gimnaziju, njega je od Opatovca dužio Luka Andrijanić. Ja kažem, imamo posadu i luku, vozača sam pustio u Lovas kući da ide vidjeti ženu i djecu jer subota je bila i rekao, imamo, on kaže, pali to i vozi kod silosa Jadranska, Vinogradska i ako dođu i budu pucali da se puca na njih. Ja sam mu ovako rekao, Ivice, ja ne znam tamo koja ulica, evo Josip Jakobović koji je bio milicajac u Vukovaru, naš pripadnik garde koji zna svaku kuću, Josipe, pali i vozi. Sa njim u posadi ide Luka Andrijanić, Hincak i Ante Bekčević. Posada njih 4 kreću iz gimnazije na zadatak u Borovo naselje. Ivica Arbanas kreće golfom za njima i Josip određuje poziciju u Bosanskoj ulici, neposredno jedno 800 metara od silosa na čistinu, gdje Luka kaže idealno je. Arbanas dolazi kod njih i nakon nekakvih 15-20 minuta, pol sata, dolaze 4 galeba, a oni su uvijek dolazili i vršili su zastrašivanje, prave krugove oko silosa pa će pucat kad oni to budu htjeli jer se na njih ne smije pucat. Ali ovaj put nije bilo tako. Luka je sasuo i oni su počeli bježati prema selu Pačetin preko jedne šume između Bršadina i Pačetina i dvojica prva su ponirali, a dva su pobjegla na drugu stranu koji su bili neoštećeni. Ova dva koji su bili pogođeni su ponirali da ne može više pucat po njima i nakon kratkog vremena pojavio se veliki gusti dim iza tih bagrema gdje je jedan ostao tu, a ovaj drugi je uspio preleti Dunav i na bačkoj strani pao. Odmah su se pojavili TV Beograd da su ustaše srušila njihova 2 aviona. Nakon tih 30-ak granatiranja isključivo objekata gdje je bila garda i silosi gdje su samo isključivo naša garda bila, kako su oni to uništavali po gradu, kada bi mi zvali Zagreb i rekli im da nas granatiraju Jugoslavensko narodne armije koje trebaju štiti sve te objekte, naši su prosvjedovali u Beogradu, a oni kažu naši avioni nisu letili. E sad kad su pali, onda su letili. U to vrijeme Jugovojska je uvijek bila kao neka tampon zona, isključivo sa okrenutim cijevima prema nama. Puštali su te četnike pored sebe da otvore paljbu na naše položaje i kada mi uzvratili, oni su uzvratili po nama. I to je takva tampon zona bila. Taj puta kada su avioni pali, u jutarnjim satima je krenio Tamić iz kasarne gdje su svaki dan išli tamo prema Orlovači, nisu htjeli stati. Naši ljudi su ih zaustavili, uvijek su ih pregledali. Oni tada, ne znam iz kojeg razloga, nisu stali. Naši nisu ni mogli skloniti mine koje su bile postavljene protutenkovske. Oni su naišli tu, imali su mrtvog jednog i to je njima bio razlog da Jugovojska, njima je više značilo 2 aviona nego 100 ljudi. To je takav narod, to je istočni blok. Oni i Rusi njima nisu bitni ljudi nego tehnika, dok je u NATO nešto sasvim drugo. I onda su krenuli otvorenom agresijom prema Vukovaru. Tada su uslijedili isključivo evo i naši tigrovi, naša garda, gdje smo im u Borovu naselju uništili tank, gdje smo im uništili i na obilaznici prema Bogdanovcima jedan tank, ali 5 tenkova se uspjelo probiti i završilo van. Uništili smo im znači 12 oklopnih vozila i 27.8. tank i transporter iza Vinarije, gdje sam osobno zapovjedio Petru Kačiću da minira taj put i tu je otišla jedna 72, tank T-72 i transporter na gusjenicama. Došli su nam na ispomoć iz Đeletovaca tigrovi Slonjo, Kekec i ekipa i taj dan su uništili na Negoslavačkoj cesti koji su bez ikakvog povoda krenuli iz Negoslavaca prema Vukovaru i bez ikakvog povoda su pucali po prvim kućama. Ovi dečki su vidjeli da mi tada nemamo skoro ništa, imali su jedan RPG, otišli su tamo i uništili tank i transporter koji su izgorili na cesti. 2.9. dolaze Mile Dedaković, Jastreb Stari i Branko Borković, pozivaju, Mari Vidić Bili poziva u policijsku postaju Ivicu Arbanasa i Peru Perića i kažu
Evo, stigli su ono što ste vi tražili, da dođu školovani ljudi i da ćete vi biti dok neko ne dođe. I evo, dolaze ovi, preuzimaju obranu grada Vukovara i Ivica im da brojno stanje koliko imamo pušaka, 1000 naoružanih ljudi, 1800 i nešto. Mile Dedaković preuzima obranu grada od 2.9. i donosi odluku da on mora izići iz grada kada je grad došao u okruženje i da ide po pomoć. Dobio je novu funkciju Vinkovci, Vukovar, Županja, a 16.10. zapovjed za obranu grada Vukovara dobiva Branko Borković, koji je bio do 17.11. zapovjednik kada je i otišao iz Vukovara, a grad je doživio pad. To je na jedan način, znači, Merčep je imao svoj period, Ivica Arbanas je imao svoj, nastavio je dalje u ratovanju. 21.12. smo ošli u Gašinice, osnovali 124. Vukovarsku brigadu, ratovali tamo u selu Nuštru gdje su bili ovi naši čelavci, ovi mladi bojsi i moj Tomo sa njima. Kada je Kupres pao, pošto ste vidjeli da moja rodbina odozdol kreće, ali kada je Vukovar se branio, onda je iz Bosne i Hercegovine kod Rose bilo nekoliko mojih ramaca, i Mato Filipović i Pero Križanac, koji su došli u Vukovar braniti Hrvatsku. A kada sam došao dole, onda sam ponovo našao dole i Gotovinu, i Rosu, i Filipovića, i mnoge koji su branili Hrvatsku, i Šimu Fofića, koji je meni bio zamjenik kad sam ja bio zapovjednik Prozorske općine. I Ćurčić i Marinko Beljo, koji je bio ovdje kod Parage u Hosu, moj rođak, i on je bio dole. Svi smo se ponovo našli na istom mjestu, i moji čelavci Zagrebčani i moji ljudi koji su branili, došli porijeklom iz Hercegovine, došli smo dole braniti te hrvatske enklave i prostore gdje su bili tamo, i to smo uspješno odbranili. Ivica Arbanas je nastavio dalje u 5. gardijskoj i nikad nije to ništa ni tražio, jer svi tigrovi po nekakvom njihovom ugovoru su do 8.10. se vodili u MUP-u. A on ima pisanu zapovjed od Imre Agotić 15.8. Evo, tu je originalna, da je on preuzima gardijsku bojnu i da je on pripadnik 4. gardijske bojne Vukovarske 3. gardijske brigade. Nije on to tražio ništa, on je nastavio svoj ratni put dalje. Kada je Gavran nastradao, preuzeo je termite 84. bojnu, nastavio dalje. Ali su mnogi iskoristili dok smo mi ratovali, dok smo bili u gardijskim postrojbama i nismo mogli nastupati po medijima da bi govorili pravu istinu o Vukovaru. Mnogi su iskoristili, snimali filmove i prezentirali sebe u heroje, jer su mislili da to neće više niko nikad. Nisu znali da postoje zapovjedi. Kad je Mile Dedaković Jastreb došao u Vukovar, dobio je zapovjed od Karla Gorišeka iz Zbornog područja Osijek, usmenu 23.9., a pismenu 25.9. da formira 204. Vukovarsku brigadu i da ne sme u to dirat gardijsku bojnu našu i MUP. Normalno tigrove, oni imaju svoje postrojbe, ali oni kao zapovjednici obrane grada Vukovara nas mogu raspoređivati po položajima. Prvu njegovu zapovjed je ovdje, evo je originalna od Mile Dedakovića koja je napisana, da Ivica Arbanas preuzima prvu bojnu u sastavu 3 mjesne zajednice i aktivnu gardu. Šoljić 2. bojnu Mitnicu, Blago Zadro 3. bojnu Borovo naselje, 4. bojnu Vukovar Stari, Feniks, Nikola Tot i Bogdanovce. Evo sad vidite kako mi, kada je Vukovar pao, mi smo rekli, izišli i dobili vojarnu u Borogaju i pravili smo spiskove, pošto smo mi pod ugovorom djelatne osobe MORH-a, pravili smo samo spiskove za svoju aktivnu gardu. Rekli smo domaćim Vukovarcima, izvolite napravite za te vaše domaće i nemojte raditi nepravedno, bolje poznajete ljude i napravite to kako Bog zapovijeda. Oni su to napravili i stavili sebe za zapovjednike Sajmišta. Bez zapovjedi. Vala onako, šta sad, kad su napisali, mi od toga ne možemo ništa iskoristiti, pa da to ne propadne, oni uzmu sebi. I 30 godina javno se predstavljaju kako zapovjednici Sajmišta. Kako? A mnogi koji u to vrijeme nisu bili niko i ništa u Vukovaru su rekli, nije istina da Arbanas bio zapovjednik. Pa niste mogli ni znati kad niste bili niko i ništa, niste mogli doći do zapovjedništva ni ničega.
javno su kod javnog bilježnika i u personalnoj upravi u MORH-u pozvani Marin Vidić-Bili, vladin povjerenik, Danijel Rehak, sekretar Sekretarijata narodne obrane, Luka Bebić, Ivica Arbanas, Stari Jastreb, i svi su dali svoje izjave da su upoznati sa tim i da je Luka Bebić dobio to i da su oni išli na to da bude neko sa strane zapovjednik, da ne bude niko iz Vukovara, jer su u Vukovaru bile podjele nekakvih klanova gdje su se svađali, iz tog razloga su i prihvatili da Arbanas koji je došao s tigrojima nosi tu funkciju. To je sve potpisano i ministar Banožić je potpisao, ali to Arbanasu još nije uručeno. Sad pogledajte i naši povjesničari kako rade, kako pišu i kako su prvi Vukovarci kad su došli, kako su im oni ispričali svoje laži, oni su to upisali u povijest, čak su izdali i CD, kako su neki mladi dečki koji u to vrijeme nisu imali ni pušku ispričali Anti Nazoru kako eto, oni su doterali iz Vinkovaca Trocijevac i ukopali ga baš tamo i Blago rekao da je tamo bio slučajno Luka Andrijanić, ko zna pucaj na moje odgovornosti, to je objavljeno da cijela Hrvatska vidi. Čista laž. Blago Zadro je najveći heroj obrane Vukovara i sa tim i bez toga, a u tome nije nimalo ni sudjelovao, niti imao pojma o tome. I oni su to objavili i sad pogledajte kada Ivica Arbanas ima 2 djece i idu u osnovnu školu i tata priča po školama kako je on zapovjedio da se ruše avioni. I nakon toga iziđe CD i cijela Hrvatska u Večernjaku gleda kako je Ivica Arbanas lažov. Mi smo to usprotivili se, dali sve argumente i sve potpise i sad naš Ante Nazor, da ne bi povrijedio sam sebe, kaže postoje 2 istine o rušenju aviona. Od kada u povijesti postoje 2 istine? Neko ko nije imao pojma i neko koji je jedini odgovarao i koji je imao pravo da to zapovjedi. Kada vidite mene sa Blagom Zadrom, tamo di pričam, Ivicu Arbanasa, gdje sam ga ja sklonio Marka Babića i rekao dođi ovdje i gdje smo zagrli Blago i uslikali se. Tada smo Blago i ja izdvojili se van. Na Motoroli se čuješ, samo to niko od tih koji nisu bili sudionici tog događaja, lijepo se čuje di naš Luka Andrijanić tada 18.20. je poginuo, gdje govori ovako. Kaže, šta da radimo, idu sa autima i traktorima po njivi između Borova sela i Borova naselja i kupe ranjene mrtve. Blago kaže, nemoj slučajno da neko puca na njih, pustite i da je pokupe. Nekoliko minuta posle toga Luka se ponovo javlja na Motorolu, ovdje plavi 4, neka se javi kome god čuje, pucaju jedni na druge. Četnici pucaju na domaće četnike, jer kada su imali su te napade, kad su popušili sve te napade od 14. do 18. na Trpinjskoj cesti, ti rezervisti i jugovojska su htjeli se povući sa tenkovima i napustiti Vukovar, a ovi domaći četnici, šta će oni ako ovi odu, pa su pucali jedni na druge između sebe. I kada mi već vidimo, oni moraju biti svjesni da ćemo mi tamo svi izginiti, da se mi nećemo povući. I gledamo, očekujemo nekakav kraj, pa šta im to vrijedi kad vide da ne mogu, da su izgubili toliku tehniku i ljude. I Blago mene zagrli i kaže ovako, doktore moj, ja sam svjestan da ovo sada završi, da meni ovdje nema života, mene će neko na ulici ubiti. Vukovarski gigant Borovo je imao preko 22.000 ljudi, preko 20 generalnih direktora. Svaki 5 je bio udbaš tamo. On je tamo radio i zadnje vrijeme nije ni smio ići na posao, nego su ga stavili u pričuvnu policiju u Vinkovce da ima nekakva primanja i sigurnost. I takav čovjek onako okrene se i pogleda, evo prije par dana su mi, kaže, pogodili kuću, ja više ni gaća nemam. Stariji sin je došao iz Zagreba i poveo svog prijatelja jednog i došao čači pomoć u Vukovar iz specijalne policije i taj mu je prijatelj poginuo. Robert je došao tamo. Tomislav sin koji je bio maloljetan je u statu, a mlađi Josip, kada bi tata zaspao, on je uzeo njegov pištolj i teo da ide na stražu da mijenja tatu. Čovjek koji je imao 3 sina i tu kućicu, sve su mu uništili od borovske plaće, živiti, praviti kuću, školova djecu, to je bilo jako teško. I on kaže, onako tužan, šta mi je sad preostalo?
Jedino da uzmem ovo željezo, ovi tenkova, oteram u staro željezo i prodam i napravim nešto kućice. I ja kažem, Lipi, pali auto, Blago sjedaj s nama, vozimo ga u naše zapovjedništvo u gimnaziju i ja mu dam 2 nove uniforme, američke. Ja sam svoju poderanu prvu nosio, nisam je htio obući. Oblačili smo je samo našim herojima koji su poginuli kad smo ih sahranjivali. Dao sam mu te 2 uniforme i donjeg veša, vratili ga nazad i u toj uniformi on je poginuo, a drugu uniformu je po priznanju Marka Babića u jednoj priči, doktore, pa ja sam drugu obukao. Što se i vidi 18. da je u riflama, a posle je u gardijskoj uniformi. Ljudi moji, to su istinite priče, tu nema izmišljanja, nema laži. Naš Blago nije nikom zapovjedao. On je govorio ko svojoj obitelji, kao svoje djeci. Napad je, mi to moramo. I ajmo, i svi idu za njim. I onda on kaže onim mladim ljudima, kako ću ja pogledat ovoj djeci u oči, ako mi neki pogine, kako ću im očevima pogledati u oči? Pa di su im očevi? Radi Blage su mnogi ostali. Radi Merčepa su mnogi ostali. Srbi su dolazili kod nas u gardu i bili Merčepovi telohranitelji u štabu. Znali smo da smo na pravoj strani i spremni smo to braniti po cijenu života i ljudi su nam vjerovali i imali povjerenje u nas. Sada postoji u povijesti da, pa evo moj Branko Borković, on jedini to ide obilježavati, Vukovar je njegov, ne postoji više niko. Pa svi imaju svoj vremenski period. I on ima svoj i ne smije ti ga niko dirat, pričaju u svom vremenskom periodu. Ne možeš pričati o vremenu o Merčepu, mogu ja pričati koji sam sa njim od prvog dana i kada sam 2.5. digao barikadu u Tovarniku na granici sa Srbijom sa mojim FAP-om od 200 konja, do 15.6. nisam otišao kući ni ženu ni djecu. Svejednu noć sam proveo tamo sa predsjednikom HDZ-a i niko nije mogao proći. Merčep u 2 sata znači dolazi u kontrolu sa 5 auta. Moja puška lovačka je na retrovizoru i ja i Ivan Lasić koji je predsjednik HDZ-a bio, a on dolazi i kaže ovako, mi smo vas sad mogli ubiti. Ja kažem, rekao, kako? Napred ne možete, nazad je krivina, a 200 pušaka kad se upali, reflektor je upereno u vas. A što mislite, ja dam na sud da su mene ko sekretara Narodne obrane došli, stavili mi pištolj na čelo i smijenili me. Sekretara Narodne obrane, pa to je veli izdaja, znate. Dubrava je susjedni kvart, Martićeva Medveščak, Vešća je sa juga, al ne dijeli nas tuga. Dubrava je susjedni kvart, Martićeva Medveščak, Vešća je sa juga, a na semenu tuga. Čuli smo na jedan način, evo, i Blaginu nekakvu, njegov nekakav ratni put i čovjek koji je stvarno od prvih dana kad je se stvarao taj HDZ i kad smo se postrojavali, stojao iza svake svoje izrečene riječi svojim životom. I tako je i završio. Taki su mnogi tamo u Vukovaru heroji pali i Vukovar ne zaslužuje da se o njemu izmišljaju priče po 50-80 tenkova i takvih stvari. U Vukovar 27.9. Znači, varaždinska policija je došla među prvima kao i tigrovi. A posle njih 27.9. dolaze veće grupe iz cijele Hrvatske. Iz Zagreba 80-ak dragovoljaca, 58 Hosovaca, 67 Našičana, 40 Đakovčana, Vinkovčana je bilo preko 100-tinjak. Bili su u Borovu naselju na Domu tehnike, došla im je smjena, ali ni oni nisu uspjeli izići, ostali su svi do kraja u Vukovaru. Od moje garde, koja je brojala 306 ljudi, i u nas je se upiralo prstom, vi ste plaćenici, vi ste obučeni i gdje god trebalo, mi smo išli prvi, svaki treći je poginuo, 86 je poginulo 306 ljudi, a nemamo 5 ljudi da nisu bili ranjeni ili da nisu bili u logoru. Velika cijena je plaćena, ali žrtva nije bila uzaludna.
A od 67 naščana, kad su došli ti dragovoljci, ja sam došao u školu Ivo Lola Ribar kod bolnice u Vukovar i rekao ko ide u aktivnu gardu ide sa mnom. Preko 30 je njih krenulo sa mnom, 7 našičana, od njih 7, 6 je poginulo, 1 je ostao živ, bio je ranjen i bio 9 mjeseci u logoru. Možete misliti kakva je to, kakvu je žrtvu Vukovar podnio. Sada najviše, smeta mi najviše kada vidimo ovaj uništio 20 tenkova, ovaj 39, ovaj 40. Svi smo mi u Vukovaru izgubili nešto i tragičari. Ljudi moji, ali vas nije niko ovlastio da lažete. Svi ste heroji koji ste došli u Vukovar i pričajte samo di ste bili i šta ste radili, jer istina će vas pokopati. Mnogi su dobili odskočne daske i napredovali u karijeri. Meni je njih žao, ne daj Bože da im ja mislim neko zlo, ali moraju biti svjesni da mogu za to nekad i krivično odgovarati. Ja sa takvim lažnim papirima ne bi mogao živjeti. A oni se ponose i vama pričaju priče. Pričaju jedan veliki pukovnik koji govori pa ja ne volim pričati o sebi. Pa zašto pričaš o meni kad si bio 3 dana u Vukovaru i nisi me ni upoznao? Nemoj meni pričati o meni. Viktor Jurić Paša Hosovac ima 300 slika, on nosi njegove slike i on priča šta je to bilo o meni u Vukovaru i mojim suborcima. Pričaj sebi o sebi i ne laži, jer mi koji vjerujemo u nešto, ja vjerujem da mnogi vidit će raj ako Sveti Petar bude u Bašči, ali ako bude na kapiji, oni na to ne računaju, zato tako i pričaju. Evo ja sada pozivam mog generala Glasnovića kojeg sam upoznao koji je ovih 5 godina dijelio dio bojišnice sa nama. Ja sam bio i zapovjednik Rame, ali eto u to vrijeme on je bio ranjen pa malo liječio rane, pa sam ja bio ranjen pa je on nastavio tamo u Tomislavgradu zapovjedat i sa mojim Arbanasom po ratištu dalje, pa evo neka on to kaže da ja ne bi pričao o njemu. Bad boys, ratnici, tamnice ih nikad neće slomiti. Antifa, noževi, našu braću ne mogu pokoriti. Sjever uz ocu dve, crvenoj bandi snažno prko se. Sjever uz ocu dve, uvijek uz braću, nema predaje. Ajde, sedite malo, neće vas dugo terorizirati. Ma ne, evo glave, da ne uspavam stakleno oko ovdje. Neću dugo. Doktore, evo doktora ovdje. Hvala, feldmaršale moj, sad bi te poljubio, ali možda bi neko krivi dojam dobio ovdje, ali si prava glava. Znate, ima jedna poslovica na engleskom koja kaže ovo. Nikad nemoj nositi šešir koji ima više karaktera nego tvoje glave. Ali onaj šešir mu dobro stoji. Njemu svi šeširi dobro stoje. On je modni mačak ovdje. Ništa šta reći, evo. Hvala mladim glavama koji su došli ovdje. Na vama je država. A sad je gore nego 91. Gore. Sad dolazi i taj Bočkević i sotonizam, moramo ga znat prepoznat. Neću sad o tome. Feldmaršale, evo, dobar lijevi krošej, sve rješava, ali bit će okej. Samo bi pozdravio neke glave ovdje. Imate teroristu iz 10. bojne, evo ovo je Perković, ajde, godina si me terorizirao. Samo za vas, mlade glave ovdje. Imate u Bibliji, čitajte Bibliju, sve je tamo. Prvi, da. Šta je temelj života je ovo? Ima iz Žepča jedna glava ovdje, nek on stane, moje glave terorizirao, evo ga.
Skoro 500 poginuli u Žepću tamo, rokaju se pred mudžahadina. Zlodija znam, on me svaki dan terorizira, on mi je susjed. Ali ako idete odavde večeras, zapamtite jednu stvar, neću dugo ovdje. U Bibliji piše, prije noćnog napada, izraelski vojskovođa Gideon. Noćni napad. Šta kaže vojsci? Ugledajte se u mene i radite isto. To je temelj života. U vojsci i svugdje drugdje. Ovi se ljudi vodili primjerom. Ova glava ovdje. Ovakvi teroristi su spasili Hrvatsku državu. Ove glave. Ali to vi morate, mlade glave, u civilnom životu. Civilni život. Ako imaš obitelj, peglaš đavolovu perut, vatrenu vodu, daviš ženu i daviš klinca, to nije vođenje primjerom. Evo, imate pozdrave od čovjeka koji najviše poštujem. 18 godina u Čuzi, sa kriminalcima, teroristima, arapskim, Dario Kordić. Sad odi duhovnu obnovu. I nije odustao. Mene je zadivilo, još se nisam ja možda preobratio totalno katarzu, ali on je Krista vidio u ćeliji. Nakon 7. 6. godine. I svi su, ko su ga cinkarili, terorizirali, on je njima oprostio. To meni malo teže ide, ali ništa, šta reći. Šta ću drugo reći ovdje vama, vi sve znate. Mogu samo reći što mi je djed govorio za Hrvatsku i svi uz Krista protiv komunista, ovi tifusara ovdje. A mogu samo dodati jednu stvar ću dodati. Imamo sjajnu ratnu povijest. Mantra komunista je uvijek ovo. Zaboravi prošlost, brini se o budućnosti. Vukovar, travanj 45. godine. Centru Vukovara ubijeno je 200 najistaknutijih građana Vukovara. A malo dalje od toga 400 branitelja Vukovara. Hosa 45. godine. Vukovar 91. Odžak 45. Isto. Berlin pada 8.5. Još se drži mjesec dana. To su naše glave. Gene, kamene. Peglajte. Kad vidite laž. Ali evo. Kad vam hale krvavog bravara ovdje po Zagrebu. Ovi tifusari ovdje. Njih slobodno nakotirajte samo da nema svjedoka. Ajde Bog. Ja sam ponosan sa ovim svojim prijateljima i zato sam ih pozvao ovdje jer oni imaju ovdje šta reći. Kako sam i najavio, pa evo sada dajem mom velikom prijatelju Davoru da nam malo pojasni i pravno i da malo i on kao iskusan čovjek to naše domoljublje i šta bi mi trebali našoj državi jer on se javno nikog ne libi i evo kako i večeras je stao u zaštitu, takav je u životu i daće sve za to. I zato ga evo zamoljavam da nam on malo i pojasni i ovim našim navijačima i ovoj našoj domovini i o svemu, pa evo izvoli prijatelju. Hvala doktore. Sve vas lijepo pozdravljam, dame i gospodo, izuzetna je čast biti ovdje kad vas ovakve veličine pozovu da uveličaju ovaj događaj. Zahvalio bi našem Bosancu koji uspješno vodi ovu udrugu koja je jedna od utočišta hrvatske misli i rekao bih ovako, okupljamo se kao prvi kršćani. Međutim, znajući povijest, znamo da su od ovakvih malih zajednica nastali stvarno veliki subjekti. I trebamo se nastaviti okupljati ovako, jer svako od nas ima zadatak. Doslovno svatko. Nijedan pojedinac ovdje nije onaj koji će reći to je to, drugi će odraditi posao za mene. Svako ima svoj zadatak i svatko može dati svoj doprinos. Neću previše govoriti o Vukovaru, zato jer je naš doktor rekao sve. Neću ni o Domovinskom ratu, jer pored generala Glasnovića i doktora teško da ja mogu išta reći koji sam tad bio srednjoškolac. Izuzetno mi je drago vidjeti našeg doktora u punoj snazi. Za vrijeme Domovinskog rata uspješno je eliminirao neprijatelja, za vrijeme mira
uspješno eliminira riblji fond Jadrana, što znači kad on isplovi na ribolov, svi koji izađu poslije njega ne mogu ništa uloviti, a to smo svi mogli vidjeti gledajući njegov Facebook i stvarno impozantnu količinu ribe koju ovaj čovjek ulovi. Nadam se da ću ja zaslužiti čast da mi baci zubaca na gradele, ali dobro, nismo ovdje da pišemo u kulinarskim stvarima. Međutim, dužan sam vam ipak upozoriti da dolaze jako crni dani za našu zemlju i za naš narod. Usudio bi se reći možda čak i teži nego u Domovinskom ratu, jer u Domovinskom ratu smo imali neprijatelja sprijeda, a sad smo okruženi sa jako puno onih koji ne misle dobro ovoj zemlji i ovom narodu i koji se čak pokušavaju ubaciti u naše redove, pokušavaju uzeti monopol na domoljublje, ne mislim pritom na nekakve pojave eventualno s naše desnije strane, nego općenito jedno čudno kretanje u društvu koje od najusahlijih, najbjednijih, najjadnijih i najglupljih žele napraviti nekakvu dinastiju i nekakvu novu plemićku klasu. Slučaj naših momaka u Grčkoj nije daleko od toga. Osobno smatram da su oni žrtve ne samo grčke države koja nije poznata po nekoj demokraciji, nego su i žrtve i vlastitog kompromisa unutar naše države. Ja kao pravnik koji sam sudjelovao u mnogo postupaka koji bi se odnosili na kaznena djela nereda ili sukoba određene skupina ljudi u većem broju, odmah mogu reći da to dolje u Grčkoj nisu čista posla. Naime, počevši od bijednog medijskog izvještavanja koji je govorio o našim navijačima koji su huligani, koji su išli dolje tući iako im je bilo zabranjeno, potpuno nasuprot narativu koji je službena Hrvatska i medijski prostor pružio u slučaju određenih individua koji su na nekim drugim kontinentima bili osumnjičeni za neke druge radnje, po mom mišljenju još teže. Međutim, osobno mislim da bi naši ljudi dolje mogli postati lako moneta za potkusurivanje. Jer prateći stanje uočavam da dokazni materijal koji bi išao u korist našim ljudima ne dolazi do izražaja, da tijela koja vode izvide i istrage u Grčkoj ne postupaju u skladu sa onako kako bi trebali postupati, nego drže naše ljude dolje da prikriju vlastite nedostatke i vlastitu bijedu. Nedostatke vlastitih nesposobnosti u organiziranju nogometne utakmice, kao i da prikriju nasilnost vlastitih ljudi. Naši navijači dolje nisu prvi počeli. Iskoristili su svoje ustavno pravo slobodnog kretanja tamo gdje im nije bilo zabranjeno. Iskoristili su svoje pravo na podršku svome klubu. Vidjeli smo sad na utakmici protiv Armenije kako navijači koji zapravo i ne bi trebali biti na stadionu, mogu biti na stadionu, mogu biti dočekani raširenih ruku i pritom ne počiniti nikakvo djelo nasilja. U Grčkoj su bili dočekani noževima, palicama, molotovljevim koktelima na kojima su bile priljepljeni suzavci i topovski udari. Bili su dočekani sa signalnim raketama i njihov je očito jedini krimen to što su se obranili i u borbi pobijedili. Imate priliku vidjeti kako medijski i politički prostor gleda na to. Svi oni koji plaču za Titom, koji plaču za Jugoslavijom, koji smatraju da je Hrvatska agresor u Bosni i Hercegovini, da je prije bilo bolje, odmah su ih okarakterizirali kao huligane, kao izgrednike koji navodno sramote našu zemlju, iako ja ne znam kako je to sramote i pred kime je tom sramote. Sigurno ne pred zapadnoevropskim pedofilima i swingerima, kakvi sada vladaju. To su naši ljudi i prema njima se, prema onom što ja mogu zaključiti, vrši nepravda. I to morate biti svjesni. To nije ni početak, a neće biti ni kraj. Gledajući ove naše branitelje ovdje, ima ih stvarno puno, uzelo bi mi previše vremena da svakog nabrojim, ali svi znaju o kome se radi, manje više svi ste tu predamnom. Stvari ne idu da dobro i možda će nam, a ovo sam rekao prilično optimistično, jer ono što mislim je sigurno će nam još trebati znanja i iskustvo kako doktora,
tako generala Glasnovića, tako i vas prisutnih koji ste bili u Domovinskom ratu. Gledajući ovaj film, možemo samo zaključiti da je Vukovar spasila kemija. Jedna neobjašnjiva kemija hrvatskog naroda, kako iz Vukovara, tako i iz ostalih dijelova naše države, koji su u određenom trenutku prkosno rekli ne. Svaki od nas na svojoj razini mora prkosno reći ne i biti veleposlanik hrvatske misli. Jer dolaze vremena kad ćemo se uskoro doista poznavati već samo po imenu. Budite čvrsti i nemojte da vam išta razbije vjeru u sebe i vjeru u domovine. Neki stih kaže za ideale ginu budale, ali po mom mišljenju jedino za što se isplati ginut su ideali. Ako su mogli naši preci stotinama pa i više godina, moći ćemo i mi. Naše vrijeme će tek doći, a ako dragi Bog to dozvoli, sutra će pripasti nama. Hvala. Evo, ja mislim da sam stvarno počašćen što sam odabrao ova dva čovjeka koji svjedoče domoljublje, vjeru i obitelj, i slušajući njih, kad bi tako svi radili, Hrvatska bi cvjetala. Ja sam ovdje dužan samo još nešto nadopuniti. Zadnja grupa tigrova zadnji ljudi koji su ušli u grad Vukovar je bila grupa od 19 tigrova, 4. bojne, na čelu sa Josipom Nemecom Dok iz Orahovice, i među njima je bio i Vilim Karlović, i oni su isto prepolovljeni, i moj sin Zvone Gelemanović, pa evo da i ne izostavimo, da i ne zaostavimo iza ovoga dijela. A što se tiče ovog mog govora Šljivančaninu, stvar je ovakva, kako sami vidite, da je to negdje od 6.10. do pada Vukovara ponovljeno 300 puta na megafonu i na Motoroli. Da su njegove glavne udarne snage, kada smo zarobili tog Sašu Jovića 20 dana i kada je bio u bolnici, ja sam osobno pričao sa njim i kaže mu, pa dobro, kud ste vi krenuli? Kaže, mi smo krenuli da branimo hrvatski i srpski narod od ustaša. Ja kažem, dobro, di si ti živio do sad, jesi ti pao s neba? Pa onda kad je vidio nakon par dana da mi njemu nećemo ništa, onda je jadan rekao ovako, da kroz svaku ulicu kuda ide elitni oklopni gardijski korpus sa najboljim tenkovima i transporterima, preko 40 četnika sa velikim bradama da kolju, siluju i pljačkaju. I da se on ne slaže sa tim. To su njegove riječi bile. Sad preživio je jadan to sve i piše neke knjige, spominje mene u jednom dijelu kao da sam ga ja zaplašivo, i to je u Hagu, da u izjavi ima napismeno. A imali smo stražu pred bolnicom koji su čuvali njega, Sašu Jovića, starijeg vodnika, jednog rezervistu iz Bačke Topole i Srđana Miljkovića, ročnog vojnika iz Niša koji je zarobljen i ranjen pod kasarnom. Imali smo Damjana Samardžića, velikog bojlera, koji je sa oružjem u ruci i Drago Križani čuvali u bolnici kad dođe naš neko ranjen pa izgubio brata ili oca ili majku da ne bi počinio nešto, dlaka iz glave nije pala, a kada su četnici unišli Damjana Samardžića i Dragu Križana, još im kosti nismo našli. Toliko o njima, njihovoj vojsci, njihovoj časti. Osobno sam zarobio i ranio jednog mladog ročnog vojnika 2.10. u 3 ruže ulici, gdje je virio ovako sa šljemom, ja i on se gledamo na 20 metara i ja mu kažem, budalo jedna, predaj se, vama nećemo ništa, vi ste ročna vojska, jer vidi se nema bradu, mlad čovjek po šljemom. On pokušava pretrčati sa škorpionom u ruci na drugu stranu ulice da bi pobjegao, pa ne mogu te ja baš tako pustiti. I ja razvalim rafal i on je pao i digao se i ponovo letio u to dvorište. Moj Stipan Lučić ga je našao i on drži škorpion okrenut prema njemu da leži u dvorištu. Rekao mu, baci to ili ću te ubiti.
Zvao se Ivan Živković iz Trstenika. Doveo ga je do mene 15 metara sa ranom, ostao je metak tu u njemu. I ja sam rekao, vodite ga u bolnicu, ne smije mu niko ništa. Marko Mandić, naš gipsar, ga je najviše tamo čuvao i mi svi, nikomu nije sa našim radnicama bio, nikomu ga nije krivo pogledao. Kada je konvoj iz Vukovarske bolnice krenio, išao i on, a on meni kaže ovako, doktore, ali ja ne bi išao s konvojom, mene ovdje niko ne dira, ako idem za Zagreb, pa mene će ustaše ubiti. Ja kažem, tebi neće niko ništa i čovjek je živ. Marko Mandić i njegova Ljilja koji su najveću brigu vodili oko njegovih rana i u bolnici i štitili ga, Marku još kosti nismo našli. Bio je doktor gipser tamo koji je spašavao ljude svih nacionalnosti i njihove ranjene, ali eto njega nema i to je jedan dio istine. Mi smo u Vukovaru časno ratovali, pošteno u vjeru u Boga. Znao sam ja šta je Ženevska konvencija, oni su ratovali po njoj i po njoj je Šljivančanin i najavljivo Ovčaru. Ja sam odgojen u jednom katoličkom vjerskom duhu i moje sveto pismo malo jače od Ženevske konvencije i nisam se bojao nikad nikoga, samo onoga gore. I zato se nisam nikad ogriješio. Zahvaljujem vam se, bilo bi mi drago da je bilo ljepše vrijeme i da je ovo više ljudi čulo. Ovo je prava istina u Vukovaru i još mnogo je ima, ali evo neću vas zamarati. Ako imate bilo kakvo pitanje po bilo komu i čemu, slobodno upitajte, dobit ćete odgovor iz prve ruke, jer ja sam u Vukovaru od prvog do zadnjeg, a nisam bio. Mnogi tamo sad pišu, pričaju, nije vidio Blagu Zadru nikada, nije bio nikad u štabu, vode povjesničare po Vukovaru, snimaju filmove. Pa kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Evo, izvolite pitanje. Ima ko? Može. Nije slučajno da ste na današnji datum našli, to je 14.9. je danas, možda ako neko ne znam da malo, zašto je jedan vrlo bitan datum u bici. Baš ovo, zahvaljujem se, evo vidiš, današnji dan, 14.9. 14.9. na današnji dan. Imali smo na Sajmištu 5.9. jedan tenkovski napad gdje smo oštetili jedan tenk, a dva su sa daljine pucala, štitili ga i uspjeli su ga odvući. Imali smo tu ranjeni dosta, Marko Karaula i Vlado Jularić koji su oštetili taj tenk i oni su bili ranjeni u toj akciji. Ja sam Vladu izvukao, imao je 12.7, pam ga je pogodio u prsa, preživio i nastavio dalje sa mnom i u 124. Vukovarskoj i na Kupres i gore u Rami i u 5. gardijskoj brigadi. Nažalost je umro od posljedica tih. 14.9. kad su oni vidjeli 5.9. da nas ne mogu osvojiti, onda su krenuli sa jednim jakim napadom i na Trpinjskoj cesti i na svim položajima da mi ne možemo jednim drugima pomoći. Na Sajmištu su krenuli od Petrovačke ceste sa tenkovskim napadom, a uslijedio je prvi napad avionima. Avioni, haubice, tenkovi i pješaštvo. A u to vrijeme ja sam bio na isturenom zapovjednom mjestu u prvom redu kuća između Petrovaca i Negoslavaca na Sajmištu. U štabu sa mnom bio Zvonko Mažar, a Arbanas je kao zapovjednik garde i Pero Perić bili otišli u grad po zapovjedi nekakve. U tom je uslijedio taj napad. Ja sam odmah znao šta slijedi, rekao sam Zvoni Mažaru, idi tamo, ti si zapovjednik voda, imaš tamo jedan protioklop i pripremi se, napad je. On je otišao, mali Jastreb je doneo neku kartu 2 sa 2 i ja smo tu ucrtavali put Negoslavački miniran gdje je jedna lenija i Negoslavačka cesta i kukuruzi pješačkim minama. Kako je uslijedio mi smo to ucrtali, kako je uslijedio taj napad, njega je dovezo Horvat Pal sa svojim Peugeotom i oni su bili tu sa mnom. Kako su avioni naletili, naš Legija Nenad Sinković koji je 17.9. u jednoj akciji poginuo, do tada je uništio 7 oklopnih vozila.
legionar koji je došao iz Zagreba, pobjegao iz Francuske, bio je ranjen i došao je u Zagreb i onda su ga sa ovom municijom doveli meni u gimnaziju i on se javio, hoće u gardu. Ja kažem, mi u gardu možemo primiti ako imaš da nisi kažnjavan ili da si zdravstveno sposoban jer ćeš to morati obaviti. A on kaže, kod mene je sve u redu, samo imam alergiju na ubod komarca. Sad u Vukovaru komaraca milion. Uslijedili su nekakvi napadi, on je ostao i bio jedan od najvećih heroja koji je sa mnom i Arbanasom, gdje je bilo malo legija, doktor Arbanas, ajmo vamo, ajmo tamo. U tom jednom danu smo imali 4 napada gdje smo nas trojica došli tamo, odbili napade i vratili se u 4. legija poginuo. Ali tog 14. legija ide sa FAP-om Borovskim i unutra su njegove igračke, minska eksplozivna sredstva, ide u dubinu neprijatelja sa protioklopom, radi čuda. Ide i viče, doktore, daj ono tvoje veliko. Ja sam napravio lansere od protivgradne službe i tražio sam od zapovjednika da pucam na avione sa njima, oni mi nisu dozvolili. Ali kad je Dedaković došao, on je znao da ja to imam i onda kad avioni idu, on viče, doktore, pripremio ono tvoje veliko. Ja kažem, nema problema, jebat ćemo i mater, a mi možemo samo jebat mater. I oni brže prolete. I legija dolazi sa FAP-om i viče meni, daj ono tvoje veliko. Ja kažem, šta ti je, koje, jesi lud? Odi u pizdu materijal, nemaš. Šta imam? Nemam. Legija ima škorpion, ja karabin sa snajperom, lovačku pušku, mali Jastreb ima škorpion i taj Horvat Pal ima pištolj. Zauzeli smo položaj na sredini tih polja, kukuruza u redu, kuća i čekali pješaštvo da odbijemo napad i nadali smo se da će naši odbiti sa tim protioklopom što imaju te tenkove na Negoslavačkoj i Petrovačkoj cesti. Kako smo mi čekali, vidimo da kuće lete od tenkovskih granata, pogađaju sve, a mi nemamo pješačkog napada. Ja kažem, idem na ćošak prema Petrovačkoj cesti, ako je slobodno da Horvat Pal pakuje kapetana Borkovića da mu spašava glavu. Rekao, ja ću na Motorolu reći Jagoda ako je slobodno i Dimi, da njega sačuvamo. Kako sam ja krenio 2 kuće, vidim ršti tutnji, četnici s Petrove gore po stazi idu prema našima s leđa, od napred tenkovi, ali su tenkovi već prošli 70-80 metara prema gradu i s jedne i s druge strane. Sve što je ostalo tu, ostali smo u okruženju. Ja donosim odluku i vičem za mnom i prolazimo iz tih dvorišta preko žice, tabla suncokreta i imamo 300-400 metara do prvih kuća do grada sa desne strane. S lijeve strane na 70 metara gledam četnike gdje trče po stazi sa bijelim trakama, vrište ko indijanci. Ovamo tenkovi su prošli, zastaju, pucaju ispred sebe, a legija neustrašiv, idemo, rekao ne ideš nikud, ja sam orao njivu, ja znam šta znači razor u njivi, razor lezi, puštaj tenkove do prvih kuća ispred nas. Kada su došli do prvih kuća, krenuli smo, što smo god naišli na naše, rekli smo povlačite se, došli smo do pruge. Kad smo došli do pruge, tu smo našli na prve naše snage, gdje je Dragan Krajinović imao jednu zolju samo. Pucao je, uništio jedan tenk. Neko nam je s one strane pruge, ja sam malo Jastrebu, kad smo došli do pruge, do snaga, rekao briši u grad, on i taj njegov vozač, i oni su otišli. Legija i ja smo ostali, donijeli su nam još 2 zolje, Legija je tu oštetio najprije tenk, pa ga nije uništio, pa je drugom ga uništio. Mi više nemamo ništa, a Ralica sklanja ta 2 pogođena tenka i oni idu dalje. I ja ulazim preko pruge, druga kuća sa amforom, Ante Dugan, onaj samuraj našto nosi onu zastavu u Vukovaru, i na stazi nađem karabin od mog Pere Perića koji je tu ranjen. Jedini smo ja i on imali te karabine, on 30.06, ja 7.62x39, crvenu zastavu, on je imao kranj. I kapu koju je dobio od Globusa, od Sandre iz Globusa tamo, i lokvu krvi. Pokupim njegov karabin, ulećem u taj amfor, Ante Dugan tamo, rekao ima šta od protioklopa, nemam, on i još jedan dečko tamo. I mi stanemo na amforu te kapije, njega metak pogodi u čizmu, štrajfuje mu na nogi. Rekao ništa, idemo prema gradu. Kaže, čekaj, tu je mali Jastreb. Šta je tu, Bog te, 5 sati vremena sam ga poslao u grad. Pa di je? Iza ovako kuće, taj amfor, do ulice Podrum, sa ove strane zadnje se ulazi u Podrum, on jadan u Podrumu sam čuči. Ja kažem, pa šta radiš tu? Evo ti moja pancirka. I kaže, neću. Ajde, ispred mene.
I on izlazi ispred mene od pruge uz Petrovu goru gdje je više četnika nego Hrvata. On ide ispred mene, ja idem iza njega i štitim ga svojim tijelom. Ja kao imam pancir, onu laganu američku, a mi ratnici svi znamo da ona može malo koji gelerčić zaustaviti, a nešto jače ništa. Kad padne granata ili tenkovska, evo kad pukne, a on zaleže po onom betonu, ja nisam bio vojni oficir pa ne znam kako se to zaleže. Leti škorpion na jednu stranu, okvir, Motorola, a ja to čekam da se on digne, repetiram, stanem iza drveta, pucam po prozorima. 5-6 puta do Kuginog groblja smo tako on zaležao, ja stojio iznad njega, gledao ga. Ajmo, kad smo došli do Kuginog groblja, tu prve naše snage, Legija je već uzeo neka 2 tromblona, kažu izašla su 2 transportera iz kasarne, oni otišao ošteti, oni pobjegli u kasarnu i 50 auta je tu i 100 ljudi. I ja vičem, vozite kapetana u grad, vozite kapetana u grad, svi nikom ponikoše. Idem od auta do auta, nađem neku tamno plavu ladu bez auspuha, sjednem ga, odvezem u štab i vratim se nazad. I onda smo zauzeli tu crtu bojišnice na obilaznici od Bose, od semafora do semafora, a sve što je gore je platilo glavama. I ono što nije odmah u to vrijeme, platilo je kasnije kako su oni 2.10. ili 6.10. Gubili svoje velike snage, onda su se na tim našim Hrvatima iživljavali gore, ubijali u Ciglani, vodili u kasarne i tako. To je evo bilo na današnji dan, ja sam sretan da je moj Jastreb preživio. I mene je terorizirao. Da je to sad bilo, možda bi ga ja ostavio četnicima. I još jedan veliki podatak. Znači ovako, zašto smo mi krenuli u proboj? Jedna grupa iz Borova naselja u večernjim satima u štabu. Ja sam 13-14 dana sa povezom na oku, 70% trajno oštećenja oka, potresom mozga nastavio ratovat i vodio sve bitke i vratio vatrogasni dom. Da ga nisam vratio, tada sa 5 ljudi grad bi za 2 dana pao. A povez na oku. Kad sam došao kod Nede Striber u bolnicu, kad mi je rekla dođe za 2 dana, ja sam došao nakon 13-14. Ranjen sam 9. a 22. sam došao u bolnicu. Kad mi je pogledala oko, kad je to ostalo samo crno i potres mozga, i rekla je trajno oštećenje i ako ne ostaneš u bolnici, ostaćeš bez oba oka. Da mi je rekla izvadit ću ti jedno oko, ja bi se vratio. A kad mi je rekla to večer kad sam ranjen, da ostane u bolnici, ja sam rekao ja ti ostanem tu u bolnici ujutro, čekaj tu i tenkove. I tako bi bilo. 10. sam na 50 metara svu mu pješadiju uništio 2 tenka i morali se vratiti na raskržju tamo kod Krune Mesara i na Petrovačkoj cesti. Znači, takav sam ratovao sa tim povezom na oku. I takav sam izišao u proboj s puškom u ruci i dobio 12 injekcija u oko u Vukovaru i ponovno sam išao u akcije. Završio sam u Vinogradskoj bolnici. Čovjek koji je bio teško ranjen, kog sam ja previo, izišao sa mnom, za kojeg bi dao krvi iz oka u Vukovaru, on je taki teški ranjen, po njegovoj priči 120 gelera, on je dolazio na previjanje, ja sam ostao 12 dana u bolnici. Ja kao lakše ranjen, a on kao teže. Sad kolike ste njegove teške rane bile, više mu ne vjerujem. I onda nama je stalno govoreno iz Zagreba, izdržite još 2 dana, stiže pomoć. Ide nepregledna kolona tenkova od Đakova prema Vukovaru. Ali oni su skrenuli od Đakova za Osijek i nisu došli. 4000 ljudi u Vinkovcima čeka na oružanje, 500 HOS-ovaca. Ja sam samo rekao, pusti mene. U večernjim satima, 11. na 12. tamo negdje, 11. javlja se čovjek na Motoroli, ja imam Jastreb u štabu, javlja se na Motoroli, imam onu Jessiku na stolu. Jastrebe, šta da radimo, svi zapovjednici iz Borova naselja utekli. Kaže Jastreb, pa koja ovo budala u pičku? Pa kako tako govoriš, to svi četnici čuju na Motorolu. I Jastreb onako kako brzo misli i inteligentan i on uzme tu Motorolu i kaže ovako, uzmi megafon, iziđi napolje i reci svoj jugovojsci i četnicima da se tebi predaju. Ne znamo ko je. Bio je to naš Fred Matić. Kako mi stvarno, kada gledamo taj TV, imali smo agregat i televizor u štabu,
i kako mi gledamo kako nas okivaju zvijezde, cijela Hrvatska i Zagreb, a mi onako gledamo, nemamo ni jest, nemamo ni pit. Naš iz Šarengrada nam je meni malom jastrebu skuo onu morku malu. I ja sam jeo one malo vodice, a njemu kažem ti si jastreb, ti možeš i mrču jest, pa jedno to tvrdo meso. Kao. I onda mali jastreb zadnjih 10 dana nije htio komunicirati ni s kim u Zagrebu, navodno da se i sa predsjednikom i s ovima posvađao. Pričala je Alemka Mirković, a preko davala izvješća za Radio Vukovar i sa Kanadom, Australijom, Amerikom prenosila je tu istinu o Vukovaru, tražila slamku spasa, ali znate koliko je to daleko, toliko je bilo pomoći. I Marin Vidić bili kao vladin povjerenik, ovako za stolom, jedan jedini telefon koji je bio, imali smo u bolnici pa smo ga ukinuli jer je bilo svašta. Branko Borković ovdje, ja ovdje. Sva trojica stojimo. I Marin Vidić bili kaže ovako. Zove Zagreb i kaže ovako. Ljudi, ako mislite doći, dođite. Ako ne mislite, mi više ne možemo. A s druge strane telefona bio je to naš general Tus, koji je onako tiho vojnički rekao vojska nek ide u proboj, civili nek se predaju. To je bio kraj. Za mene su ljudi govorili da trebam da idem u proboj i da idemo u proboj po pomoć. Ja sam rekao, dok grad ne padne, kogod ode za mene izdajnik. I ja ne idem do zadnjeg momenta. Meni je bitno da se ogradim sa 10-ak mojih ljudi sa kojima sam od prvog dana počeo, a vidjeli ste i tamo na slici, i ta Sanja Arbanac koju se ja primio u gardu, i taj Arbanac, i Zdravko Radić, i ovi dečki, heroji moji. Ja sam sa njima. Ja živ u ruke nikom ne mogu. Ono što sam ja Šivančanu govorio, a to je ništa što je ovo. Psao sam ja njemu mrtvu majku. Kada je on rekao da je u kući kod mog brata u tovarniku da je to palo, a TV Zagreb kaže da nije. I kada je ovo, sad da završi ovo, znači kada je to rečeno, mi smo onda u dogovoru sa malim jastrebom i vojna policija, nas 37, tu noć u ponoć 16. na 17. krenuli u proboj posle toga. Mom Marinu Vidić Bilog, ja sam iz tovarnika, on iz Lovasa. 10 puta sam rekao tu u Zagrebu, Marine, pa zašto ti to ne kažeš u javnost? To niko ne zna. Kaže, znaš doktore, on je dobio posao u Croatia osiguranju na osiguranju voćnjaka po Hrvatskoj. Može doći na posao, ne mora, njemu je dobro, a ako on to bude tako šiljio ko ja, što nemam dlake na jeziku, možeš samo loše proći. Ja sam, evo, vi vojska znate, ja sam potpisan od zapovjednika Srednje Bosne, zapovjednik brigade. Na toj funkciji ranjen, ja sam ostao u činu djelatnog pukovnika, što sam dobio od Vukovara, a prvi čin sam dobio 124. Vukovarske brigade, bojnika, kao da nikad nisam bio nigdje. I kada su ovi meni rekli, pa ti zaslužuješ više, kad su napravili prijedlog, otišlo u MORH, kaže, predsjednik Tuđman umro, a Mesić kaže, ja sam Tuđmanov. Ja sam hrvatski. Nisam ja ničiji i nisam ja bio lud da ne znam šta radim. Moj tata je imao starijeg brata koji je bio punoljetan, poginuo je u Crnoj legiji na Livanjskom polju sahranjen pod nečijom šljivom. Grobu nismo našli. Mama mi je imala 3 sestre na Mluši od Belja i jednog brata. Njega su partizani ubili na Vran planini i nisu dali da ga sahrane dole na groblje seosko, nego su ga ostavili gore da ga vukovi pojedu. Moja pokojna baba je u noći otišla, našla sina i sahranila ga gore. Napravili smo mi njemu gore spomenik sa njegovim znakovljem. Nije meni trebalo reći kuda ja idem i moja braća. Moj mlađi brat Zvonko je otišao, parkirao kamion 200 konja Mercedesa i otišao u Vukovarsku policiju, iz Vukovarske policije u Tigrove. I sa isti dan kad je Tomo Medvedi, pokojni Gavran, Vinko Paulić, Ivica Ivaci dobio prvi čin djelatnog satnika. I kada je završilo Dubrovačko zaleđe, počeo je raditi na Borongajskoj vojarni kao načelnik SIS-a. Kad je vidio šta se radi, dao časni otpust i ošao raditi u Njemačku. Reci. Evo, dobro. Ja bi, ispričala se. Jako reci. Ja bi samo rekao, na toj Motoroli sam možda bio ja. Ovo što je bilo za Freda Matića, Predraga Matića, Freda.
Ja bi ipak pitao Dražena Mršića koji je zadnji zapovjednik moje postrojbe iz Rakitija, a još bolje Ivicu Banožića koji je tvoj čovjek. Da. Ko se javio na Motorolu? Sad ovako. Ako god je se javio, a ti nisi, znaš zašto nisi. Ti se možda javio u drugoj situaciji, a u ovoj situaciji, u njegovoj knjizi ništa lažno od riječi do riječi, tako piše kao što ja svjedočim. Čito ja, dobro. Ali u njegovoj knjizi, kako sam ja sad ovo rekao, uzmite njegovu knjigu i od riječi do riječi ćete vidjeti Robert Zadro mu dao Motorolu. A posle toga, nakon par minuta, javlja se čovjek na Motoroli i kaže dajte mi Marina Vidić Bilog. Kaže Marin, ja sam. Kaže ovdje je tvoj školski prijatelj, onaj što igra košarku. Jel znaš ko je? Kako ne bi znao? Jukić Željko, tata od Mirne Jukić, što je naša plivačica bila, što je uz Austriju plivala. Šta da radimo? Radite sve koji do sad, bit će sve u redu. To se tako govori, a ne svi zapovjednici pobjegli. Reci da. Ponukalo me ovo što je doktor govorio o zadnjim danima obrane Vukovara, pogotovo jer se u medijskom i u javnom prostoru neki ljudi pokušavaju provući tezu kako oni koji su se izvukli da su ostavili narod na cjedilu. Ja bih ipak htio reći da smisao vojske i zadatak vojske nije da se preda ako položaj kojeg su održavali više nije moguće održavati, nego da se na bilo koji način izvuku od zarobljavanja te borbu nastave dalje. Prema tome, doktor i ekipa koji su se izvukli iz Vukovara, izvukli su se iz okruženja, nimalo time nisu naškodili civilima, nego su svoje raspoložive snage preusmjerili dalje. I zahvaljujući tome, zahvaljujući ljudima koji su ipak uspjeli probiti tu blokadu, mi smo imali dovoljan broj iskusnih ljudi koji su jako pomogli na drugim dijelovima ratišta. Bez tih ljudi možda rezultat kakav je danas i ne bi bio ovakav. Mislim da sam i moja je dužnost bila da ovako reagiram, da kažem cilj vojske je da nastavi ratovanje. I to je to. A ipak bi želio iskoristiti, vidim vojskovođa Glasnović se javlja i odmah ću mu dati riječ. Međutim, doista bih htio, pa nadam se da će i general Glasnović i naš doktor pristati na to da se zajedno ovdje slikamo i da javno uputimo našoj vladi poziv pomozite pobogu našim zarobljenicima u Grčkoj. Ako neko ima fotoaparat, nek dođe blizu i neka mi proslije. Da, ovo je po vojnoj doktrini baš tako kako je naš prijatelj rekao. 21.12.1991. godine Branko Borković, Ivica Arbanas, ja i još jedan veliki broj ljudi koji su izvukli žive glave iz Vukovara smo formirali 124. Vukovarsku brigadu u Gašincima i uzeli prve položaje Nuštra. Poslije toga smo bili u šumi Durgutovici pod Karadžićevom i kada je Kupres pao, ja sam odšao u zborno područje, pokupio baš taki dio ljudi koji su prošli ratište da mogu obučiti ljude u svim segmentima borbe i protivoklopne i protiavionske i sve i minera i poveo 34 čovjeka među kojima je bio i moj Tomo u Ramu i zauzeli položaj. Ja sam bio zapovjednik koji je 5 puta ranjen u ovom ratu, nikad nijedan moj vojnik nije bio ispred mene. Nikad u Vukovaru nijednu noć u podrumu nisam prenoćio. Kao zapovjednik brigade sam ranjen u Rami 2 puta, na 10 metara mitraljez mi je sasjekao obe noge. Nisam pristajao na mirovinu, nego vojno se vratiti u moj Vukovar i tek u Oluji sam bio savjetnik operative u 5. gardijskoj brigadi i kada nije bilo vojnog
povrata za Vukovar, onda sam pristojići u mirovinu, jer ja ne želim našu omladinu da se živio na njima po djelatnim vojnim službama. Ja sam ratnik, nisam školovani oficir i samo mogu časno, pošteno ići. Pa moj život je u Božjim rukama i ja sam njegov problem. Pa nek on sa mnom radi šta hoće, a bit će kraj kad on kaže. Ja bi vas sve pojedinačno pozdravio, znam neke glave, a to je Domire Perković, jedan ratnik i to desno tamo, lijevo od tebe, nek stane glava ovdje. Evo ga. Pravi patriot, nek se on predstavi ovdje, ga ne teroriziram više. Ništa, evo, ja vas sve volim. Da nisam peder, da vas volim sve glava. Pozdrav svim mojim Hrvatima i Hrvaticama. Ja sam Gordan Šebalj, ratni vojni invalid, časnik Hrvatske vojske. Isto jedan od tih mladih koji su išli 1991. i stvarali tu Hrvatsku i u krvi je to zalilo. Ovo danas, evo, mene se to jako dojmilo. Opet sam čuo istinu nekakvu, a ja inače samo živim za istinu. Danas sam aktivista, da li politički, da li ne znam nekakav ali sam na cesti već 3 godine i borim se protiv ove žgadije kompletne, jel? I baš sam danas razgovarao sa generalom Glasnovićem, ja sam tu do kraja i imam inače 5 djece, imam u životu sve ono što mi treba, ali treba mi sve manje i manje. I rekao sam svojima kod kuće da ih volim, da oni znaju koliko, da mi je da sam sve dao za njih, kao i za cijelu svoju obitelj, ali ako moram birati između njih i Hrvatske, ja sad biram Hrvatsku. Bez obzira šta se dogodilo i šta će se dogoditi, prije 3 dana sam bio i otrovan. Atak rade na nas cijelo vrijeme i preživio sam, hvala Bogu, jedva, ali tu sam i neću stati. Znači, za mene su kompletna hrvatska vlada i predsjednik neprijatelji mog naroda i moje države koju smo mi u krvu stvorili i to smo svi jako dobro svjesni. Rade atak kompletno na cijeli naš domovinski rat, na cijeli naš hrvatski narod koji istrebljuju i protjeruju van, dovode nekakve druge čudne ljude sa čudnim imenima i čudnim izgledom da mi naseljavaju moju domovinu, odnosno našu. Ja se s tim ne mogu složiti, ne mogu živjeti s tim, a da se ne borim protiv toga. Šta nam rade u nogometu, ovim našim dečkima dole, ovoj našoj djeci u Grčkoj, to je samo atak na reprezentaciju Hrvatske, to je atak da nam maknu navijače sa igrališta, jer vi znate da svjesni smo svi da hrvatstvo danas, nažalost, gledamo samo preko nogometa. To su naši ambasadori koji jednostavno Dalić im smeta im sve hrvatsko, a pogotovo nogometna reprezentacija. I ovo nije slučajno da su ovi dečki dole zarobljeni i da su optuženi za nešto što vjerojatno nema veze s mozgom, ali oni rade atak, ko što rade atak na sve ostalo, rade i tako. Hoće nam, Bleiburg su nam preorali, oru nam Bleiburg, ove godine smo bili ja i moj kolega Perković na Bleiburgu, tako da znate, kad smo došli na granicu, skočio nam je Austrijanac na haubu, tražio nas dokumente, nema veze Schengen, ništa, ne koste, kud idete i dokle ćete biti. Došli smo u crkvu, na misu u Bleiburg, prije da smo išli zapaliti svijeće, tamo su nas dočekale 2 kombija specijalaca, nas dvojicu i još jednog našeg kolegu. Ušli smo na misu, odradili misu, izašli van, sjeli u auto da idemo zapaliti svijeće i nismo 200 metara prošli, opkolili su nas 2 transportera njihova sa njihovim policajcima, specijalcima i počeli nas pretresati tamo i ispitivati da li smo mi ustaše ili ne znam šta. Rekao, ne, mi nismo ustaše, moj djed je ustaša koji je tu zakopan, baš tu kod sad idemo. Jedan, a drugi je ostao zakopan u Hrvatskoj, ali mi smo hrvatski ratnici. Hrvatski ratnici, upamtite, ustaše ne postoje u Hrvatskoj. 1991. mi nismo bili ustaše, bili smo pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ustaše su naša slavna prošlost i ustaše su bili ti koji su položili nekakvu zakletvu u nekakvom poglavniku i onda može biti ustaša. Mi smo bili hrvatski ratnici, pripadnici Hrvatskih Oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. I onaj ko vas je poslao na nas
slobodno mu poručite to što sam vam sad rekao. Jer Atak iz Hrvatske, oni su znali da dolazimo mi tamo i priželjkivali su da mi napravimo incident, da bi nas mogli zatvoriti, da bi nas se riješili. Mene proganjaju i mog prijatelja već jako dugo, ali mi nećemo odustati, Hrvatsku ne dam. Za svu ovu krv i znoj što ste dali, svi i vi i svi ostali, ali ja vam kažem, mi smo dužni onim mrtvima koji su položili živote, mi smo preživjeli, ali nismo preživjeli zato da uživamo ili da se ne borimo za domovinu onda kad treba. Mi smo preživjeli i mi moramo biti povod da se Hrvati ponovo dignu, organiziraju i uzmu ono što je njihovo. Svim diplomatskim sredstvima, ako neće ići tako, onda šta ćemo? Kad zapucaju na nas, morat ćemo im vratiti ponovo. Sve vas volim, poštujem, evo, znajte da se neko i dalje brine za ovu Hrvatsku, nismo ti koji smo odustali i nećemo je dati. Evo par riječi od mene. Ja bih se htio zahvaliti svima koji su došli. Prije svega htio bih se zahvaliti današnjem našem predavaču i prije svega Bosancu našem koji je ovo uopće omogućio da se dogodi. Pa evo jedan pljesak za njega vas molim. Ja ću reći samo u najboljoj namjeri, znači jedino što vam pod navodnicima zamjeram, da sam ja jedno doveo sina, znači mlađega, znači koji to treba čuti. Vi svi stari konji, to recimo da znate, ali mlađi to trebaju čuti, ta istina o Domovinskom ratu, o našim herojima, u stvari treba do njih doprinijeti. Evo, ja se zahvaljujem. Golub mira. Emisija pozitivnih vibracija. Po šumama i gorama gde se skrivali, koga je pederi. Evo, meni je bila stvarno izuzetna čast. Ja sam se ovdje osjećao kao među svojoj obitelji, jer mi jesmo jedna velika obitelj. I ako se uzme u cijeloj Hrvatskoj i onoj našoj Bosni i Hercegovini od pet ljudi, svako je nekom nešto. Ima neke rodbine i poznanika, toliko smo mi država kao jedan veći evropski grad. Mi možemo opstati samo zajedno, onako kako smo onda i u ratu bili zajedno i moramo nastaviti tako. Ja sa mojim Veselinom Šivančan sam imao jako puno razgovora i kada mu jedan mladi tenkista ostao mrtav u Krašovoj ulici ispod Bosinog dole dućana, imao je plavu kosu i pepermint u onom odijelu, ja sam mu rekao ovako: profesionalni vojniče oficiru, dijete ti ovdje leži. Ja ću ga dovesti gore do semafora, donijeti, pošalji svoje ljude, ili dođi ti, ja te tu čekam, ne smije niko metka upaliti na tebe. Da je moj čovjek, ja bi došao. A ti, moj oficiru, nemaš ti muda doći. Kada je rekao da se nalazi u Tovarniku, kada je rekao 6.10. je poslao grupu specijalaca od 38 ljudi sa namjerom da izazovu napad kod Krune Mesara Tenkovski, a da ovdje uđe kroz 3 ruže ulicu u grad 38 ljudi, da miniraju štab i da padne grad. To su nam oni priznali. I kada smo i mi porokali, onda sam mu ja lijepo uzeo pušku od tog njegovog koji je vodio specijalca i dokumente i lijepo mu kažem ovako: profesionalni oficiru, jebem ti mater četničku, šalji još, jebem ti mrtvu majku, šalji još mesa. E sad, baja moj, šalji, ja sam tu, ja ću poginiti, ali ti šalji. Oni da su znali koliko je nas, i onaj moj Velimir Đerek, kada je došao, on je došao ovako, 4 dana je bio u Vukovaru, nije se nikom javio. A Šušak mu dao pancirku i naoružanje i poslao ga u Vukovar, jer i Medić je bio oficir. Nije se moglo verovati. I bio kod Blage u kući. I on je poslao svog čovjeka da mu šalje informacije iz Vukovara. Čovjek je došao, nakon 4 dana snimao je situaciju po Sajmištu i došao, ja pucam čučim, pucam iz minobacača, on dođe kraj mene ovako i kaže: ti si doktor. A meni je onako smiješno, ja kažem: da. Kaže: mene je Šušak poslao, ja kažem: baš tebe. Pa kao, evo vidi, kao pancir kod Kelvara, ono što je
predsjednik Tuđman nosio ispod košulje nov automat, nova odora, da mu šalje informacije. Ja kažem, Lipi, rekao, de dođi odmah, Arbanas. Arbanas bio negdje 100 metara dalje, dolazi Arbanas, ja čučim, on sjedi kraj mene, Arbanas onaki štrklja visok stoji od ozgor, ja kažem, kaže da ga Šušak poslao. A Lipi koji stopa kaže, pa baš njega. Kaže, a on ponovo pokaziva jedan novu američku uniformu i tu pancirku, evo ono, a mi onako malo ljubomorni, ja imam onu američku laganu, poderanu, Arbanas ima onu policijsku, ja ono nisam mogao ni nositi. Kaže njemu Arbanas ovako, Ranko moj, dedra ti nju meti na onu ogradu tamo od Šarčevićeve mesnice prek puta ceste da mi vidimo šta je tebi Šušak dao. I on onako samouvjeren, fajter, svi smo mi mislili, imaš pancirku, ne možeš poginuti. On je umetno na onu ogradu, a Arbanas M15 Colt 7, on ošine u nju, a ona rupa, znaš, eto jebote Šušak šta ti je dao. I sad navečer ja njega vodim u štab na taj jedini jedan telefon, ne sme mene niko ni pitati kog sam doveo, ni ko priča na telefon. Ipak sam ja bio ratnik i sa mnom nije mogao pričati kako je htio, jer ja sam sam sebi dao ime doktora, a ne ptica. I doveo ga, on priča, ja stojim iza njega, on nazove i priča sa Šuškom. Jebote. 2.10. nam je poginuo Petar Kačić i ja Arbanas donosimo odluku taman da njega metnemo da bude tu zapovjednik, čovjek od povjerenja. A on svaki dan oda samo uz mene, sam viče, Lipi, moram mi ovo, daj odi kurac, daj mi jak vremena s tobom se zajebati, ovo je obaveza. Ali kad sam ja vidio šta on govori Šušku, ja sam vidio da ja njemu moram što više toga reći, da on njemu prenese. I on govori onda kraj mene, to Lipi moj doture, ovdje je tvoj Soko sa 600 Imoćana, on sam. A 12.10. pogine, ja ga nosim sam u štab, a on je go do pojasa bio, košulja mu iskidana gore kraj bunara, htio je se oprat. I dođem dole, u golfu ga vozim preko onih cigla i ulice zarovane, dođem pre štab, uđem unutra i kažem, Soko je poginuo. Svi smo bili znali smo, ipak čovjek je bio. I nemamo nikakvih podataka. On je meni rekao da je on iz Vinjana Gornji, da je sa Zvonom Bobanom generacija, 65. godište odrast, skupa igrali lopte, išli u školu, došao u Zagreb i sad ja dalje nemam matične broje njegove, ni adresa. Treba ići ponovno gore na Sajmište, noć, po košulju. On mi leži u gepeku od golfa, 5 vrata otvorena, noge mu skršene, pala je grata pod noge, imao je 2 na sljepočnici gelera i na mjestu mrtav. Ja ulazim u golfa, a sada tamo u tom štabu je njih jedno 15, sve su oni bojnici, pukovnici, brigadiri. Niko ne kaže, pa doktore, nemoj sam ići gore, možeš poginuti, nešto ni vratiti, idem ja s tobom. Svi ovako gledaju u mene, ja gledam u njih, nasmijem se, okrenem i odem i kažem, doktor bi bio najveća pička kad bi od njih nekom rekao, ajde ideš sa mnom. Jebem li vam mamu? Trebali ste vi da kažete da je sam. Dovezem ga tamo, osobnu kartu imao u sebe, jednu malu sličicu. Preko policije u Zagrebu smo došli do podataka, majka Zorka Vinjani Gornji, broj 9. Javilo se tamo obitelji. I ja ga sad vodim tamo gdje su naši mrtvi preko puta bolnice u Kapetaniju, noć, on je u autu još, a ja gazim preko onih mrtvi, nema više ni iverice, nema sanduka, nema ni folije, ima folije i napišeš tamo ime i Bog te veselio. I ja ostavljam auto tu, prelazim preko u bolnicu i dođem kod doktorice Bosanac i kažem, slušaj, daj mi tvog čovjeka, taj Džalto i sad je živ, i kažem mu da je Soko poginuo i da ga ja ne dam da ga se njega tako sahrani, nego ima ta drvena baraka di prijemno kad dođu ove da rode pa i tamo prime pa i onda voze na odjel, ima da se pokida ta lamperija da mu se napravi sanduk i da se sahrani ko čovjek. I ova osobna karta onda u boji, što mi onda to bio za nas pojam, radio je Esplanadi u Zagrebu pa je izvadio novu. I to smo ostavili uz njega i doktorica Bosanac je izišla i tako je i napravljeno i sahranjeno u malo groblje gdje je Blago Zadro, židovsko groblje preko i zato je identificiran i nađen.
Ali ja se sad vraćam na Sajmište. I sada razmišljam, a šta ću ja sutra kad meni četnici budu rekli, a di ti je sad Soko? A to su mi rekli kad mi je Nenad Sinković Legija poginuo. Sutradan su govorili, on je čisti purger. I on kaže, vrati mi moje igračke. To ne može niko kopirati. Ne može niko kopirati ni Velu Imoćana koji govori, to lipi moj doture. A šta ću ja, oni su, kad je 17.9. Legija poginuo, a oni kažu, a gdje vam je sad Legija? A gdje vam je sad Legija? Pa ja u to vrijeme, kad sam Legiju izneo mrtvog na Tvorlevu kombi, ja bi se raspao od muke, a suzu nisam mogao pustiti. Mene je bilo sramota što ne mogu pustiti suzu. Da me neko lopatom udario po leđima da kriknem. I to bio mi je ko rođeni brat. I sada šta ću ja sutra kad ovi meni budu rekli, nema, di je sad Soko, a ne samo Soko, di je 600 Imoćana, a on sam. A oni se toga bojali ko vraga. Ako je iz Imotskog 600, koliko onda iz drugih krajeva, iz dijaspore ustaša došlo da brani Hrvatsku. Taj strah je njih ubio. I kada je mi opkolimo, oni se ne smiju praviti, nego se ubijali između sebe. I ja donosim odluku, pa imam ja Ivana Poljaka iz Sinja, koji je isto tu u Zagrebu bio na fakultetu, na položaju u Houstonu, Vaska, ona moja što je tamo Srpkinja koja je 7 metaka ovako dobila rafal i nastavila dalje di god ja, ona za mnom. I ja dolazim gore posle ponoći i kažem Ivanu Poljaku, Ivane, ti si sad Soko, i dam mu Motorolu. On je bio Soko do zadnjeg dana. 6.11. je poginuo, ali u tom ludilu više nije bilo ko ovaj, ko onaj. Sokolovi su ostali živi do zadnjeg dana i 600 Imoćana obrane Vukovara, da oni nisu nikad saznali da su oba dva poginula. E sad vidite, to sam ja radio. Mnogi pričaju i pišu o njima koji nisu ni vidjeli. Pišite. Ja sam prošao taj rat i ne samo u Vukovaru, nego i poslije Vukovara. I ranjavan, i sve, i zakinut u svemu. I moj šušak što mi je rekao, di si doktore za neriješene tuđe probleme? Ja sam riješio sve činove i sva prava svojim udovicama od svojih prijatelja, boraca i roditeljima, obiteljima. I tu sam ja najponosniji, to što sam ja zakinut. Ja sam živ, 5 put ranjen, nemam pravo žalbe i kucam ovdje šta sam radio, ja sam presretan, imam svoju obitelj, imam svoja 2 unuka, jedan je 3 godine, jedan 22. I evo, ljudi moji, ne bi više, vidim da smo svi iznemogli. Pozdrav svima. Ja bih htio završno jednu riječ reći. Dragi Bog mi je danas dao nešto da vidim. Trebalo nas je biti možda 300-400 ovdje. Ali je pala kiša i tako nevrijeme da su mnogi odustali doći. Tako je bilo i 1991. Od nas 4 miliona. Odazvalo nas je 1%, 40.000, 1% je danas i 1% će biti uvijek. Morate zapamtiti da je to tako i nećemo dati Hrvatsku našu. Ja se zahvaljujem svom zapovjedniku što se odazvao, svom generalu i svima vama što ste ovdje. To je moje skromno mišljenje i tako stoji. Doktore, Bog vas, dragi, blagoslovio, a vama se svima zahvaljujem što ste došli i bili prisutni, što ste pobjedili nevrijeme i došli ovdje. 1%, zapamtite. Hvala lijepo. Bad Blue Boys, ratnici, tamnice.